hlekani Afrika Dzonga hlekani mingiselo mkaralo na FM na kuhlekanisa kula ngisela station shurko hlekani lo hlanganeli namuthla kuri rabontlhano re tlharba sekolo etsela rangwetile ya nhlangola le mara maketibere makumembere entlhano mina ni khalanga pet mathebula ka mungara lona na FM ni ngwana risima twa jimo xihlango maxingirtano wa xicacana makuna lawa ndandazi akwamukela nongona ku Africa wa vulavula wo humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa famba swin'we ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu khensile swinene n'wanyango ka nongonoko wa swa risima va vuyana un'wana nongonoko sweswi ku nga ri khale mundzuku ka nongonoko lowu wu fanaka hi ndlela yoyoleyo a hi twi ku timhaka tingani muyingiseri wa mina timhaka hi titela ta ku va hi languta ntshamo lowu nga koho lowu wa xipano lexa xa Madlanga ku vulavuriwa hi timhaka ta ku ri ongeti xandla xa mukhomixinari kombeteriwa ngopfu hi tintiho hi ta va hi ra Professor Mr Quiet Mabunda va nga ta va kha va hi nyika timhaka leti ta ku va va tisa tlhelo ra vona ra ku va vone yini ku fika sweswi loko kha ku langutiwa ka timhaka ta vugevenga kumbe ku lwisana na vugevenga byo lebyo hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana mhaka leyi yi nga mahungwini swinene va NSFAS va nyika xiviko xa leswaku va nga tsandzeka ku pfuna vana va ku tlula kolomiya ka madzana kumbe ka dzana ra magidi wa voho eka lembe xidyondzo ha xawa leswi tisaka ku chava ka vadyondzi ku ri loko ku ve va nga tsandzeka ku pfuna vanhu valavo hikokwalaho ka ku kayivela ka mali xana swi nga va swi kha swi vula yini leswi ka vumundzuku bya vana va hina lava va dyondzaka hi tidyondzo ta ku hakeleriwa hi NSFAS kambe ke ku va na ku na vanhu lava va nga hakeleriwa hi NSFAS va nga hakeri ku xikweleti lexiya emhaka yo sungula yoyoleyo kasi ya vumbirhi ku na vanhu va nga nyikiwa vutihlamuleri bya ku fambisa xiyenge lexa xa NSFAS va ngo lo yivetela timali ku na swiviko swi nga komba ku vanhu va yivetele timali hi tindlela teti va nga ti tirhisi hi ku Afrika-Dzonga loko i yiva timali hayi a nandzu swi le nawini hi ku loko ku ri ka swi le nawini hikokwalaho ka hi ku nga ri ku ndliweni nchumu hi vanhu lava va fambisa NSFAS swa tiveka ku NSFAS yo khisamisiwa hi matsolo hi vanhu lava va va ri swirho kwalaya kumbe va lava fambisaka kamba ku ndliwi nchumu hi swona se ta tsakela ku twa wehe u angula ku yini eka mhaka yoyoleyo leriwani hungu leri ni ri kongomisa ka ndzawulo ya vatatana Neil Xikwambani matsundzuka masunguleni ya n'hweti leyiwani a kha hi vulavuriwa hi timhaka ta ku ta varhandziwa va hina lava nga hundza misaveni hi nghozi ya xibazana matsundzuka ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-backlog ta ti-autopsy na yini a Free State ku love vanhu la fan very funny ni pass la kwala Free State la tolo hi ra mune vanhungu loko ni nga hoxisi kambe vanhu lava hinkwavo sweswi ni vulavulaka mindyangu ya vona va yili ku ya vona ku ya teka masalela ya vona hikokwalaho ka ku va va heti autopsy ya vona hi siku rin'we leswi mi swi vitanaka postmortem hi siku rin'we mara hi kwala Afrika-Dzonga hinkwenu kun'wana swi ta teka masiku va kha va ku na ti-backlog na yini kun'wana siku rin'we se a hi korokeleni hi ku tshembeka kumbexani loko vo lava ku angula va tani hi lava nyika nkarhi ku swi hambana kwihi loko no vula loko ri vo tlhaveka leriya ro va lava ku angula i mhaka leyo hi nga hetelela ku hi vulavula hi yona hi ta rhurhela general wa maphorisa a Mopani eka General Mashava hala ntsungeni wa mahungu ya misava ya awara yan'we tolo a hi ri na nhlokomhaka hi kha hi vutisa ku xana vavanuna i ncini lexi hi yisaka a jele hikuva ha kayivela laha handlela hi ku n'we vo tala mi ya jele se va lava nga kota ku kuma nkarhi wo vulavula tolo va vulavurile hi lava ku ta vutisa vo maphorisa ku vo va vona yini va vona ku vavanuna va khomisiwa hi yini ncini swi va yisa ku jele ku va kombisa ku hayi vavasati lava ka va nga tshembeki kambe van'wani va nge hayi swona se hi ta twa swona hi ndlela yaleyo se hi fambisa ku yini ke hi fambisa leswi sweswiwani hi ta nghena na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 ivi kusuka kona hi hafu ku bile awara ya 12 hi ta va se hi kha hi bula na Professor hi twa ku ka Madlanga Commission va vone yini ivi hi tlhe hi nyika wena nkarhi wa ku se ta na tlhelo rero ra timhaka teto ni nga ti xaxameta ku fika laha ka awara yan'we ivi kusuka kona hi rhurhela general a ni kumanga xiviko la kusuka ka muhumelerisi ku
Matilda wa ha ri kona le ka Limpopo Investment Conference ke kambe i mhaka leyi kumbexani hi nga ta va kha hi twa ku ya mahlweni ku yisiwa ku yini hi ndlela yaleyo kambe sweswi ni lava hi sungula la ka timhaka leti timbirhi ya ku sungula yi sungula hi vanhu va le ti-F eGiyani va nge le ku rileni hi ku na nambu wa Nkululu wu nge le ku khulukeni laya a ni tivi vukorhokeri bya masipala wa Giyani kumbe vukorhokeri bya masipala wa Mopani kambe yaloyi vukorhokeri leyi byi nga bya yena a endli xa n'wanchumu timhaka ta ku khuluka ka Nkululu swa vabyisa swi vangela mavabyi swi na nxungeto ka timhaka ta swa rihanyo a ni tshembi ku Nkululu luya a wu ta khulukisa leswiya hi laha ku nga heriki loko swiyenge leswi khumbekaka a swo tirha se ni lava ku tatwa tatana Stephen Mabunda ani mina ni vulavula na lava va vulavulaka na hina loko hi fane hi ya moyeni se tatana Stephen Mabunda wa Greater Giyani Municipality na tatana Odas Ngoveni wa Mopani ni mi nyika ntirho wa ku hi Musumbunuku ni lava nhlamulo laha ku hikokwalaho ka yini vanhu va ri ku nweleni ka nambu wa Nkululu i va mani va nga ri ku endleni ntirho wa vona loko ri ku swa mitsandza hi ta ya ka ndzawulo ya timhaka ta mati na Nkululu ku va yo yi ta tirhela vaaki kumbe ndzawulo ya matshamelo ya vanhu hi ku swi nge vi swona ku vanhu va pfumeleriwa ku munhu a za a cincana gede ya muti hi mhaka ya ku laha exitarateni se i nambu wa Nkululu a hi swona ni ta lava ku tiva ku ndliwa yini hi vanhu lava tirhaka mintirho leyi hi ku na vanhu lava nga le ku tirheni va tirhaka mintirho leyi ku ndliwa yini hi vona kambe xin'wana xiviko ni nga xi kuma i ku na hina vaaki loko hi aka a hi vilanguti swilo swa muxaka wolowo veri van'wani va ake khumbi ehenhla ka phayiphi liya ni ta fanele ni ya ni ya vona ku hi mpela ni ntiyisuke va ake khumbi ehenhla ka phayiphi ya Nkululu se i mhaka leyi a ku na xivangelo lexi nga ndlaku ku vanhu lava va hluphekisa leswiya se ni ta lava ku tiva ku vakulukumba lavambirhi va vuya va ni hlamula yini hi Musumbunuku kwala ka nongonoko walowu hi ku hina Cindani wa swi tiva ku hi ritu ra lava va ri pfumalaka i ta mi tlangela xona mi twisa ku hina hi tirha yini swi nge hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula se xa vumbirhi ni nga si teka vayingiseri xa vumbirhi lexiwani ni xi hundzisela ka ku n'wina mi vona ku MEC Violet Mati va byeleni leswi ni tshemba va swi vona ku tinghozi ti ndlise ku yini la Limpopo ngopfungopfu ka n'hweti ya leyi hi nga ka yona va ri yini hi swona hambi nongonoko walowu wa ndhuma lowu hi nga ka wona lowu a va tangi va ta vulavula ku hina tanihi ndzawulo hi ndla leswi na leswi na leswi na leswi a va tangi kambe mhakankulu a hi ku tala ma swi tiva ku na xitereke hi le ka Dingamazi se xi nga heta mavhiki vanhu va khandziya tibazi van'wana va chichiwa patu ri pfariwile loko ni hetelela ni dline va kha va kuta va na nhlengeletano hi ti-6 ku nga vhiki leri taka a ni tivi ku xitatus xi ri yini sweswi maphorisa va heleketa tibazi hi mhaka ku ndzawulo ya voho mhani Violet a yi le ku fambiseni kahle timhaka ta tiphemiti loko ri yile ku fambiseni kahle mhaka ya tiphemiti swi vula ku a yi le ku fambiseni kahle nawu wa ku lawula ku lava nga ha tiphemiti va nga tirhi sweswiwani a ni tivi loko swi cince namuntlha kambe ku fika tolo a ni tiva ku vanhu loko va ya ka Malamulele vo hayika ku na mathekisi namuntlha kusuka a Giyani ku ya ka Malamulele namuntlha ve ri makoho kambe tolo na masiku lama n'wana la ndzhaku vanhu a vo hayika se mi va mi ri kwihi mhani Violet loko xiyimo xi te tani mi va mi ri kwihi se i tindhawu timbirhi leti loko mo lava ku hlamula hi ta mi nyika nkarhi mi hlamula kwala ka Afrika wa vulavula
nokona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nta ri teka riqingho rero mingisero me kambe ni pfumeleli hi sungula hi hundela tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntiyiso leti nga na mihleketweni ya mini vurile se ni la ku twa wena u ri yini 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 elo mingisero wena wo sungula nhlekani lowu wa Xikwembu nhlekani etlekani botfete na ku hlekanisa vayingiseri hinkwavo Afrika wa vulavula aye mawani hayi na tshemba ni pfukini na rixaka ri pfukini no lava ku tisa xikombelo ku sungula ni nge se tisa problem statement tana la to ni twa muku loko ku ri na mhaka mi kuma vativi va ta hi pfuna ni na xikombelo ku mi hi kumela vanhu lava va nga independent va nga ta va impartial va ta hi byela hi mafambiselo ya ti-pension fund hikuva ku na vanhu lava tirhaka Great North Transport sweswi van'wana va fini van'wana va ome rihlanguti va tirhi malembe na malembe va hi drivela mabazi pension ya vona yi fambile se sweswi mina ni vulavulaka na n'wina ka pension ya mina 320,000 yi nyamalalile so loko yi nyamalalisi leswi lava va government employee pension fund hikuva va ta hi le ndzhaku loko se hina hi ri gunguleni va ringeta ku hlamusela ku no hi yo cinca matshamelo ya timali ya ha ri kona mara va tlhela va ti phasa va ku loko wo resigna sweswi swi nge fani na loyi a nga resigna last month before the 7 u ta tikuma u lose 15%. Se u luza njhani 15% loko ku ve mali ya ha ri kona se swi tikomba onge a ni mi tivi ni ta ku swi tikomba onge mafambiselo ya government employee pension fund a ma basangi hikuva na lava tiyuniyoni hikwata hambi mathicara hambi maphorisi tinese vo yo hwi swi tikomba onge na vona va ngo va nikiwe xa n'wachumu ku va kota ku miyela hikuva vanhu vo tala va le ku rileni sweswi timali ta vona ta ha tshamisekanga and na lava va nga teka 2 pots ve ri se va hunguti hi lembe hi ku ya hi 1 withdrawal ka pension ya vona vanhu va byeliwangi ku ve loko fane ku cinciwa swilo a swi tiva ku ti-funds tin'wana na tin'wana ti ta pfumeleliwa ku ti nga tshama ti langusa ti-reviewa ku endlela ku loko va ya pensionini vanhu lava va ha ri na mali ya vona hi nga cinca kwihi na kwihi na kwihi kambe ku na consultation se loko mi cinca timali ta vanhu mi ti teka mi ya ti veka hi hala mi ti tumbeta ti voniwa hi n'wetsevo va nga ha ti voni van'wani ma 500,000 ma fambini ma 100,000 na ma 300,000 ni kambe vona yo famba kumbe yi na swihlamuselo ya hlamuseliwa hambi sweswi mi nge hi va vitana hi ta va vitana kambe hi ku vona ka n'wina ku ndleka yini yi nyamalala yi ya kwihi mapfa mi vutisisa va ku yini na mina wa ku fana na mina ku na empe ya swilo swin'wana na swin'wana leswi swa mfumo ni swi tirhisaka hi vhiki leri nga hundza a ni chekini ni vona ku ni na mamiliyoni ya ngani then the following week after the 7th la a ku tsariwa mamiliyoni lama ni kuma ku se ku xota hi 300,000 ni cheka ka leswiya swa ti-savings vongo swa ti-pots se ku xota hi vo 20,000 so a ku na lexi va nga rhanga va hi hlamusela xona se ni vi ni endla e video ni aleta vanhu ni ku chekani ivi mi vutisa ti-union mi vutisa ti-human resource ta n'wina endzhaku ka vhiki ko se va nga sala va landzele ndzhaku va kombisa ku hi yo teka mali liya yin'wana hi yisa ka ti-benefits ta ti-deficit yin'wana hi yisa ka ti-benefits ta yini mali yi kona a yo yiviwa ende mhante va yivile mara vo va vulavula hi ku yiviwa se ni vhe ni lavisisa ku ngo ku ri na yini kwalaha ka GPF swa ku tirhisa mali ni kumi ku se ku lisiwe na building yin'wana yo ka yi nga ri kona va endla swin'wana va ngo i PAA n'we mi ngo mi tiva PIC ku hi division ya GPF ku na corruption se va suspend na munhu wun'we mamiliyoni me le ku fambeni se a swi tivi ku
a hi wo malama hina lama ma nga famba na hikuva a ku na mali va nga ta yi endla kun'wana phela mali yi huma la hi ya leya hina ende ka PIC ku nyamalale 4 billion hi Steenhof malembe nyala ma nga hundza se swi tikomba ingaku hi nga tshika ya fola na lava a va nga tirhi loko se ya pensionini ya hola titiya ta ti 2000 yi fambini nya mali se hi laveleni vativi va impartial va ta hi pfuna no ta va lava i le ku tsaleni hansi muhumelerisi ta va lava i khensile swinene tlhela rero mi nga hetisela rona i khensile swinene 29 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweni nun'wana mingiseri to ku yi angula ku yini hi mamukerile la hi le ka Munghana Lonene FM inhlekani inhlekani bothet na vayingiseri mvukile hi pfukile buto wa mina a khensa swinene loko mi bele riqingho mi ri n'wini mina bothet a ni ta vulavula hi timhaka ta especially hi xiyimo xa leswi swi nga yimisa xiswona laha Afrika-Dzonga loko hi languta ka timhaka ta xiphorisa tiko ra hina ri lovile bothet loko hi languta timhaka leti ti nga vulavuriwa tolo ka Madlanga Commission loko ku vula ku tlangiwa na ti-voice note ta kulukumba Cape Matlala swi hi kombisa kahle leswaku varhangeri va hina a va xavisile tiko leriwani ni la ku mi nyika xikombiso kambe swi va kahle ku varhangeri va hina va xavisile tiko leri kumbe ya loyi a lumbiwaku hi ya nga xavisa tiko a ni tivi ya moni yi hlamuseta hi ndlela leyiwani mina ni tshama la xifundzenikulu xa Western Cape tolo a ni ri na mhisa wun'wana hi kha hi vulavula hi sweswo ti-contractara nkulukumba loyiwani loko kha hi vulavula a kombisa ku na ku kuma tender ya 500,000 ka yin'wana ya ti-department mara laha ka 500,000 liya ni fange ni teka 10% ni nyika mukhanselara wa vandla lera ANC ni faneke ni teka mali yo karhi ni nyika project manager ni faneke ni teka mali yo karhi ni nyika lava va ti-protection what va lava vo ta va ta laha mali lava va hetelela ku va vitaniwa timafia a ku ti munhu wun'we i kuma ku loko se a fanga andla project loko ku ri ka fanga plastela hi tisemende ta 10 i ya plastela hi tisemende ta 5 ivi ya ku mundzuku se herila hi ku mukontraktara loyi a nga ndlangi swona ni le ku ndziseni mosne i ya yi kuma kwihi mali ya ku a fanekele andla project hi mali leyi already yo ka yi nga ri kona hi ku na yi fanka sala dyile ku lo madyako yi fanka hakela vatirhi sweswiwani loko mfumo lowa hina wa ANC a wu hi teki a ntivi ku loko swona nga kumbexana ha va kolota ku va hi susile va nga hi susa ku fika laha hi nga kona mona a mfumo wa GNU i GNU lo moni vula swilo leswiwani a ta vulavula hi timhaka ta le Limpopo leswi ku nga ri ku na GNU ku nga ANC yi nga khoma kwalano laha holweni ku na hole hala kanjhakanjhaka sweswi ka ha ku heta ku vitaniwa vanhu va ta tholeteriwa why na i timhaka ta ku sekiwa ka ti-local municipality elections ku vanhu lava va twisaka mfumo lowu le ku yi tirheleni njhani ivi ya va tholeteriwa va tirha loko ku hela ku ti-elections va hlongoriwa la ku mi nyika xikombiso le Joni le Panyaza manito mosne i vitane i thole vanhu lava maphorisa lama vo a kha swi tiva ka swi le nawini a capture vantshwa hinkwavo ku a kota ku va vhotela bandla ra yena ma vona mhaka ko so vanhu lavawani a va le ku hi tekeni hi ri nchumu ene ni ri ka vatswari va le ku yingiseleni rediyo sweswi va swi twa ku tiko swigevenga swi le ku ri tekeni loko ya laha maphoriseni ya laha va ri le ku yi laha ka magoha loko i ya laha i fona na vusiku ku hi laha ambulance I mean no va ri not ambulance ma va ri lexa vhene va ta ku byela ku vhene yin'wana yi ye ka mamayini yin'wana very ndzi nkarhi wa mahungu mingisero wa mina ni khomele ni khenseli swinene buti wa mina enkome sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi tweni ku tlhoko mhaka ta mahungu ya misava awara ya n'weti yimisekwini nhlekani ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM a hi sukeli mhaka mavatwa vanhu va kha va vulavula swi vulavula kumbe mahungu yo hambanahambana ku ya hi ku va sungula kwihi kambe ku ri na mhaka laha mingisero wa mina na mhaka leyi nga koho sweswi i ya timhaka ta tikhomixini ya mandlanga ivi ku tlhela ku langutiwa ka timhaka ta ntshamo wa komiti ya nkarhinyana leyi yi ri koho leyi a yi nga koho le ka huvo yo endla milawu hi ndlela yeliya seke mintshamo yo liya na
yi tikomba ku yi kha yi ya mahlweni hi ndlela yeleyo yi hi fikisa ka timhaka liya ya ku sweswi hi bula na mutivi ka timhaka leti ti fambelanaka na ku lwisana na vugevenga kusuka a university ya Afrika-Dzonga va ku vitana College of Law loko ni nga hoxisi a hi amukeleni Professor Dumisani Mr Quiet Mabunda hi twa ku bona va vone yini ku fika sweswi va twe yini ku fika sweswi ngopfu loko hi langutaka timhaka leti nga le ku yeni mahlweni na vumbhoni lebyi byi nge le ku nyikiweni byi twalaka ongeti bya chavisa van'wani va nge hayi ha nchumu Prof Nhlekani Nhlekani Khalanga nga se sungula mi nga ni hlemulo ma swi tiva loko munhu a eka madlala nga ha tirhisi lera khale mi twa mi ku meste leswiya va swi suse khale leswiya swa omeste a ni ri mina Nhlekani Khalanga ikomo Prof a ni ri komjani ve swi basisa Prof a ni ri se Mr Quiet i vito a ka ha ri n'wina hi n'we Professor Dumisani Mr Quiet i ri vito hinkwaswo leswiya ku vula n'wina hayi na mi rivalele ikomo Prof hey Inkomu. tiko ro huku le ku vulavuriweni hina ka hi nga tivi nchumu ha vulavula hi timhaka ta swihehlo leswi nge le ku andlariweni aka khomixini ya madlanga hi tlhela hi langutana leswi nge le ku endlekeni ka komiti liya ya nkarhinyana yi nga tumbuluxiwa hi ku ya hi ku lerisiwa ka hi huvo yo endla milawu hi xipikara Manana Thoko Didiza ku fika sweswi mi vona xifaniso xo njhani ngopfungopfu loko kha hi langutaka vhiki leri se ri gimetaka namuntlha Prof Inkomu Khalanga hi xeweta na vayingiseri hakunene tiko ra hina ri le hansi ka nkitsikitsi wukulukumba swinene kambe hi le ku languteni ku ri swi ta fika makumu xiyimo xi ri njhani kambe Khalanga lowu i nkateko wa ku va tiko ra hina ri ta kota ku tlhela ri sungula hansi ri aka hi vuntshwa loko ku karhi ku huma swihundla sweswi hi nga swi twa ngopfungopfu eka siku ra matolo loko ku karhi ku yingiseriwe ti-recording letiya swa tikomba ku ri ku ve na ku nghenelela swinene eka xiphorisa xa tiko ra hina kambe swi nga va leswiwani swi ri switsongo hikuva corruption loko yi nghenile Khalanga yi nghenelela ku ya fika kule yi fana na cancer leyi loko yi ze yi sungula yi kha yi kula se ho pfumela ku ri na le ka ti-department letin'wanyani swihundla swi ta humela handle leswaku ri loko se ku sunguriwa ku akiwa hi vuntshwa tiko ra hina ku va ku identifyiwile ku ri swihoxo a swi kumeke swi ri kwihi loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta mfukuzane cancer leyi mi vulavulaka hi yona Prof ve ri minkarhi yo tala loko yi sala yi tikomba hi loko se yi onhe ngopfu se xivutiso ku ta va ku onhaka loko ku nga va ku ri koho laha hi ku vona ka n'wina ku nga ha lunghiseka ku nga ha lunghiseka ku hambana ka mfukuzani ya mampela na mfukuzani ya corruption i ku ri loko vo kota ku vona laha swi nga hoxeka kona va nga kota ku susetela hinkwaswo leswi swi nga onhelaka tiko ra hina eka vumundzuku bya vana va hina na ku matiko yo karhi ya swi kota ku tirhana na mfukuzani yaleyi ya corruption hambiloko laha a South Africa swi komba nga ku swi ta tika nyana hi ku loko va fanele va sungula hansi na ti-department leti ti nga khumbeka hi vukungundzwani lebyi swi ta boheka ku ri vanhu lava nga ta va vekiwa laha va kambisisiwa ku va na ti-security clearances ku va na leswi hi swi vitanaka ku vetting a ni swi tivi kahle ku hi Xitsonga swi vuriwa yini kambe va langutisisiwa ku ri va base ku fika kwihi ha swi tiva leswaku hinkwerhu a hi basanga kambe va kona lava va nga thyaka ku antswanyana lava nga kotaka ku va va khoma ti-position to karhi strategic positions ku kota ku yisa tiko ra hina emahlweni kambe a hi criminal justice system ntsena leyi nga ngheneleriwa hi ntungu lowu na ti-department tin'wanyani ko lavaka ku ri ku va na leswi swi vitanaka i-political will na ti-resources South Africa yi na problem ya mali ko va ku ri mali yi tekiwa yi tirhisiwa hi vusopfa yi nga yisiwi laha a yi fanele yi tirha kona
ku na vito rin'wana ri tshama ri kha ri endla xivuyevuye ngopfungopfu loko hi ka hi tlhela ka vumbhoni lebyi a byi kha byi nyikiwa tolo prof vito leri ri vuyavuyaku i ra munhu wo fana na va lieutenant general Shadrack Sibiya hala tlhelo va ni tsundzuka ku ri na ntshamo wo tshinya lowu wu kha wu endliwa swi nga va na ntiyiso loko van'wana vanhu va ku veri yini ring leader kumbe loyi a vonaka ku ungeti i le ku chayeleni la i xandla xa mukhomixinara swa koteka kumbe xani ku yimani swi olovisa hi ndlela leyi swa koteka ku ka vumbhoni lebyi sweswi byi nga koho vanhu va sungula ku kombetela ku hayi ongeti murhangeri wa kona hi loyi i xivutiso xa kahle Khalanga leswi ko va mavonelo ya vanhu commission leyi ya ha ta ya emahlweni ka na timbhoni to karhi leti ti nga fanela ku ya humelela ka Madlanga commission na le ka committee liya ya le parliament swo tala swa ha to vulavuriwa hi timbhoni leti kambe loko ho vona moya wu hungela eka tlhelo rin'we va lava se va nga kombiwa hi tintiho timbhoni leti ti ya ti kha ti vulavula hi vona swi ta tikomba leswaku ri hakunene i ntiyiso lowu vulavuriwaka hi timbhoni leti kambe a ku heteleleni ka hinkwaswo leswi loko se hi xilungu ku se loko dust yi setlile xihuhuri lexi hundzini ti-commission letimbirhi leti ti ta endla swibumabumelo hi ku ya hi vumbhoni lebyi nga vuriwa hi ku vumbhoni lebyiwani bya ha to hleriwa ku vona leswaku lebyi nga na ntikelo hi byihi lebyi ku ngo va maveriveri hi byihi swi lahleriwa tlhelo se mara sweswi swi tikomba leswaku ri timbhoni leti nga vulavula ti kombetela vo karhi hi tintiho ngopfungopfu lava va ti-witness A, B na C i maphorisa lava se va tsutsumaka va chava maphorisa kuloni ku leswi se hi nga boxa ku ri ti-general ta hina leti na leti nga vuriwa hi mavito va chava ku ri vutomi bya vona byi nga va nghozini vo lo tumbela swi tikomba swi tika loko maphorisa ya tsutsuma maphorisa kulobye swa tikomba ku ri swa tika se lava va ku ba switswiriri a va nga ha na ku tiya nhlana ku ri loko hi tshika hi vona swin'wana swi bihile hi ya maphoriseni ku va ta chavela vutomi bya vona na vona loko kha hi vulavula hi kutani kasi vanhu va khomiwa loko swi te yini prof loko ku pfuriwe nandzu kumbe loko va byeriwe kumbe va paluxiwile kumbe va lumbiwa ku fana na sweswi mavito ya nge le ku vulavuriweni a ku na nchumu xo khomisa munhu ku fanele ku rindzeriwa ku hela ka ntshamo ku ta xiviko hikuva vanhu va nga ta sungula ku teka magoza ya i xivutiso xa kahle Khalanga sweswo hi nga nyiketa xikombiso hi lava va tekeriwaka tinhundzu ta vona hikuva va hleketeleriwa ku ri va endle vukungundzwana xivutiso lexi mi xi vutisaka xi yelana na sweswo ku ri hikokwalaho ka yini va ya va teka tinhundzu ta vona va nga va khomi na se swi endla leswaku ri muakatiko a nga koti ku twisisa ku ri kasi nawu wu tirha njhani na hi ku ya hi hina loko munhu a za a hleketeleriwa a fane a khomiwa a ya humesiwa hi bail kumbe a kota ku appeara a court va ku no n'wina maphorisa yana mahlweni mi endla vulavisisi bya n'wina kambe naswona sweswo swi hoxekile ku loko mo languta leswi ti-scorpions a ti tirhisa swona a ti nga khomi munhu ti nga se va na vumbhoni a ti rhanga ti endla vulavisisi loko se ti kume ku ri ku na swilo swo karhi leswi hleketeriwa ku Khalanga kumbe Mabunda va endle swo karhi hi kona se a va ta ku khoma na loko i ya khoto a swi rivaleni leswaku ri i ta kuma na nandzu se leswi maphorisa ya hina ya nga kona laha hi lawa ya ha ri ku mantshwa lava ya lavisisaka milandzu minkarhi yo tala hi ku lava va ri na ti-experience va sukile a xiphoriseni hi ku ya hi swivangelo swo hambanahambana van'wani va retirerile so lava va fikaka sweswiwani vo khoma munhu va nga ri na vumbhoni loko hi Monday hi ku hi fanele a appeara court within 48 hours loko a ya court kuma ku ri presiding officer a nga na vumbhoni byo khomeka se i boheka ku va chunisa vanhu valava se hi leswi tikaka sweswo ku ri leswi swi fana ku exodus ya ti-experienced detectives in South Africa ku ya va ya tirhela ti-private security companies kumbe va ya amahandle ku ri ku va trainiwile hi swona swi onhelaka tiko ra hina hi ku loko
mfumo a wu endla leswaku loko vanhu lava vo trainiwa lava vo fana na vo hina hi trainiwile matikweni ya le handle kambe loko u vuya la kaya i kuma ku ri wo tshama endhawini yin'we i nga koti ku kula se hi boheka kusuka ya laha ku nga na madyelo ya rihlaza mfumo wu tirhisa mali yo tala ngopfu khalanga ku traina ti-specialist aka maphorisa kambe loko va heta training yeleyo spendiwe timiliyoni va tlhela nga ha holeriwi swona se swi boheka ku ri van'wani va boheka ku va tirhisana swigevenga va endla vukungundzwana kambe a hi hinkwavo va kona maphorisa lama ma tirhaka mintirho leyinene a hi hetseleni prof mi khumbe mhaka yin'wana leyi ni vonaka onge na yoho yi na nkoka ya timhaka ta ku va maphorisa van'wana va kha va tshika mintirho mi vona ongeti handle ka lava mi nga xaxameta ku kombisa ku malembe ya fikile lava vo tala lava va nga va va tshika va nga va tshikisiwa hi yini sweswi swi nga endliwa hi vanhu vo fana na va lieutenant general Nhlanhla Mkhwanazi a hi swin'wana swi tshikisaka vanhu mintirho sweswiya hi swona sweswo khalanga i kuma ku ri i tirha aka xiyimo xo tika swinene i byeriwa ku ri i nga khomi munhu wo karhi a wu tlakusiwi entirhweni ku na maphorisa yo tala ni twa mbilu ya mina yi vava loko ni vona munhu a hambale lexa badge va ku i inspector kumbe i sergeant loko ni va vutisa va ku ni na 20 years ni ri kwala ka position yaleyo khalanga sweswo i recipe ya disaster ya ku ri loko a kha a tirha leyi a hi ti-general leti fambaka ti lavana na swigevenga i ti-constable na ti-warrant officers ti fambaka ti lavana na swigevenga leswi se loko ti fika laha ku na swigevenga leswi swigevenga swi ku hayi hi na mali hi tshiki hi ta ku nyika mali se va boheka ku van'wanyana lava swi tikaka swa timali emakaya va boheka ku va tirhisana na swigevenga kambe a hi hinkwavo ni lava ku tiyisa mhaka yaleyo khalanga ku ri ha ma tiva maphorisa lama tirhaka ntirho wa wona loko i lava ku n'wi nyika mali a tlha ku khomela sweswo ku i lava ku n'wi nghenisa i lava ku tshova nawu i lava ku n'wi nyiketa mali a nga telanga mali ya wena va kona maphorisa yo tirha hi ndlela yaleyo ya xiyimo xo tika lexi prof un'wana miyingiseri a kha ku ni vutisa mani hetini swa mina swivutiso prof a ku ni vutisa ku timhaka ta ku leswi timbhoni leti ti nga le ku nyikeni vumbhoni hala na hala tin'wana a ti se vonaka hala tin'wana swi vula yini swi vula ku timbhoni leti swi nga endleka ti nga fani ka commission ya madlanga na le ka ad hoc committee loko se va ya heta swi nga endleka un'wana a ya tlhelo rin'we kun'wana a nga yi swi nga endleka sweswo loko ti-chairpersons ta ti-committee letimbirhi ku nga madlanga na va ri Mandlekanyana loko va vona swi enerile leswi terms of reference yi nga vula swona ku ri va lavisisa swona swa endleka i kuma ku tin'wana timbhoni a ti nge he vitaniwi ka liya yin'wana commission kambe loko ku ri ku swivutiso swi nga hlamulekanga a ni ri va na vona va le ku landzeleriseni ti-committee letimbirhi ku halaya ku humelela yini halaya ku ye vo mani se swi le ka chairperson ku va a vitana timbhoni to karhi loko ku ri ku swin'wana swi nga hlamulekanga kambe leswi ni nga ta mi byela swona leti timbhoni leti kombiwaka hi tintiho a ni voni leswaku ti ta tlhe ti vitaniwa hikuva ti ta fika laha ti endla ku ri commission yi leha ngopfu ku ta kaneta leswiya swi nga vuriwa hi timbhoni tin'wana se ku ngo ho va ku fana na ku ba tennis ma yi vona tennis khalanga yi biwa yi ya hala se ti-commission leti na nkarhi wo karhi leti ti faneleke ti va ti hetile ntirho wa tona na loko ko extendiwa nyana ku ngo extendiwa nyana hi nkarhi wutsongo ku swi nga tlhe swi khosa timali to tala ngopfu so sweswo swi le mavokweni ya ti-chairperson ta ti-committee letimbirhi ku ri i mbhoni yihi leyi faneleke ku ya ka tindhawu letimbirhi tin'wana ti nge he boheki ku ya hikuva swi hlamulekile swivutiso swa kona hallo ahe prof ni ri loko ni kha ni leteriwa ku va muhaxi na timhaka ta ku endla ti-interview prof a ni leteriwe ku ni nga vuli ku xo hetelela hi ku i nga ri loko u ze ku xo hetelela swi pfula swin'wana leswi a wu fanele swi vutisile nga swi vutisa ku na kun'wana laha ni kha ni vulavula ni twa mi nga ha respondi khalanga ni tivi ku ri nga va mi swi twini kumbe swi tsemekile kumbe njhani
no am kha mi twala kahle hi mina halenu lexiyani pressa xona a xi nga pressangi ni le giyani namuntlha kambe a hi tseni prof khale ka mukhomixinara Ria Piega na vo vele ku tshatsha hi weni kambe va kaneta swo tala ka vula tanihi sweswi un'wana na un'wana loko a lumbiwa minkarhi yo tala a ta kaneta kambe loko ni tsundzuka kahle ka minjhekanjhekisano ya hina ka masiku lama nga hundza hi tshame hi swi khumba na ku ndzawulo leya maphorisa leyi yi sungule ku kavanyeteka ka malembe wahi leswi talaka ku tlhe swi vuya ka vona hayi lava va vulavula loko mavito ya vona ya khumbiwile a va nyiketiwi chance ku ya va tihlamulela hi ku loko vo ka va nga nyikiwi chance va ta endla ti-accusations loko ti-committee leti ti fike makumba ku loko a hi lo nyikiwa chance a hi ta va hi mi byele ntiyiso vanhu lava nga vulavula vumbhoni va vula na mavito ya hina a va nga vulavuli ntiyiso so ni pfumela leswaku ri ti-committee letimbirhi leti ti ta va pfumelela lava se va nga sungula ku commenta ka social media ku ri hina nandzu a ni se tshama ni vona xigevenga lexi pfumelaka ku ni yivile hambiloko xi lo yiva kumbe xi onhile a xi nge pfumeli swi va ni ti voni nandzu se a va nyiketiwi chance ku ri na vona va ya veka mavonelo leswaku ri ti-report leti nga ta nyikiwa ti va ti ri leswi hi swi vitanaka ti-comprehensive mina khalanga ma yi twisisa ni ku va nga tivi hi Xitsonga hi swi vula yini kambe hinkwawo matlhelo ya va ya langutiwile leswaku ri ti-recommendations letiwani ti khavhara hinkwaswo leswi nga ta va swi humelerile ka tikomiti letimbirhi na mi twile prof khensile swinene nkarhi wa n'wina vanana ku hela ka vhiki lokunene vete ni mi byela kule kunene mpfula haleni mi tisa mbewu siku la ku rimiwa hayi hi le kuteni khalanga hi ta yi tisa eko prof Khensa valava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM Professor Dumisani Mabonda a hi bula na vona la hi ka hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na commission kumbe ntshamo luwa wa madlanga lowu nge le ku yeni mahlweni kusuka le Bridget Mabandla Law College laha ku nge le ku langutiweni ka timhaka ta ku nghenelela ka swiyenge swa le handle loko swi ta ka timhaka ta ku mafambisele na vukungundwani lebyi byi hehliwa ku va byi ri koho eka ndzawulo ya maphorisa a hi sunguleni hundza hi le mavhengeleni loko se hi vuya hi ta twa ku n'wimi angulamu ku yini mikhomete timhaka mayelana na mhaka leyi bulaka ha yoho hi ndlela yaleyo ni vona van'wana va kha va bumabumela na ku vanhu vo fana na va Lieutenant Shadrack Sibiya vo fana vo khomiwa himpela munhu wo khomiwa nje hikuva a vuriwile a lumbiwile ku endleka yini kambe hi butweni kumbe angulamu ku yini hinkwaswo sweswo andaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM koma ndlela ka ku haxela thwi hi Xitsonga xa nhlaluko so sungula n'wina mungele magondweni chayelani khwatsi mi fika la mi ya kona mi hlayisekile a mi rhandza swinene a hi amukeleni muyingiseri loyi nhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene professor wa mina Pat Khalanga mpfukini hi pfukile hi nga vona ba hawa hi pfukini Khensa khale ni ka ni yingisela commission hinkwato leti nga sungula ni karhi ni ku a ni la ta sungula ni fambanyana na yona nyana before ni hlamula hi ku nkarhi wun'wanyana loko u ti kuma hlamurini swi nga fana na van'wana ni nga va twa va karhi va nghenile va nge ti ndhawu leyi a ni vekela vusiwana Khalanga commission yi sungula kona yi include va Cat Matala yi include va Sibiya hinkwaswo ka swona ku ya hi mina a ni ta ku un'wana sweswiwani a wu phuli tihola or yi phula tihola a ka ha ri na la ku yiwa ku kona mfumo wa hina wu ti tsambikerini hinkwawo ka wona whether i political party kumbe yini lexi a ni lava ku xi veka no xi kombela ene na swi leswi ta humelela leswiwani South Africa ku ta va ku ri lembe ro sungula lembe leri taka ku mfumo wu tekiwa hi masocha loko wu tekiwa hi masocha mfumo ivi hinkwavo ka vona lava nga kumeka va ri milandwini va ta feyisana timhaka ta vona vugevenga lebyi hi vulavulaka hi byona byi sukisa nhlokweni i vurini n'wana wa miyingisera ku yi bola nhlokweni ku ve na nkulukumba Bushiri loko a heta ku huma la South Africa kwalawani nkulukumba Bushiri ku heta ku president ku heta ku vhakachela president wa hina Bushiri Nyamalala kwala tikweni lero ivi swi nga swi tekanyana nkarhinyana
hayi swi ta lunga va ka Gupta a va ri koho kwala tikweni reriwa va hume kona matsalwa mo hlangana na ndzingolo a nga hlangana to va ku loko i khome mali mfumo lowu wa owuna loko wu owuna ivi lava pfumalaka va sala va ka va hlupheka ti-commission ti nga nghena 300 or 1000 kambe ti hava eish mixer langutani network ya n'wehe riqingho ra n'wina ra tsematsema and kambe leswi mi nge le ku tirhi na swona swi lava ku swi twa kahle a hi sunguriseni mi ri ni kombise timhaka ta ku matlala a swi tiva ku mali loko ri na yona wa kota ku owna mfumo yanani mahlweni okay a mina twala sweswiwani ke ya matwana Ket Matala swi tiva leswaku loko hoxi xikhwameni i ta va karhi a owna mfumo tanihileswi a nga swi vona ku sukerisa le ndzhaku ni nyike xikombiso lonkulukumba Bushiri va hume hi kwala va famba hi ku a va hoxini mali a xikhwameni ku va hoxiwe ndzeni ka beke va huma hi kwini hi nga ti vutisa ku maphorisa ya koho a ya ri kwini nkarhi wa koho loko mi hiseliwa hi ta a huma hi ka Gupta loko va hume hi kwana wani maphorisa ya koho a ya ri kwini so sweswiwa leswi hi vulavulaka hi swona ku va ku a ku na laviwa kona mixini a yi manyana a mfumo tekiwa hi masocha hi ya ka leswi swa referendum hi koho hi nga ta kuma South Africa yi tshamisekile hi ku vanhu lava nga ku tirhisi ka van'wana na voho va hi nge vulavuli swimbirhi swinharhu swikombiso ivi loko a hi fika makumu hi fika hi ku commission yi ve kona mara a ku na nchumu xi nga endleka swilo sweswo i mintolovelo ka hina mina a ni lava ku vula sweswo ku loko ku ri swa endleka masocha a teki tiko ivi tiko hinkwavo ka vona hina hi nga boletela a hi nge vuli ku a ni bolangi swi nga endleka mi ku vatela mina hina hi nga boletela hinkwenu hi suka hi yimetela le kule ivi lava va nga clean va sungula ku tengisa loko va kuma lava nga bola va va hoxa tiseleni ivi se hi sungula ku mfumo wu tekiwa hi vamani ku yisa mahlweni hi ku i tengisa mina loko heta ku ni tengisa ku ve hi ku mina i ni tengisa ku na mina ni wun'wana ni nga hoxa voko loko mo vutisa presidente ku Bushiri i hume hi kwini xitori lexi va nga ta mi byela xona xitori xin'wana xo nemetwi hayi ya xiyimo xo tika xi veri kumbexani tiko leri nga va kahle loko ro famba hi ndlela yo fana na va Burkina Faso eya 0860002543 tsundzukani ha mpfumelela ku mi tisa matitwelo na mavonelo ya n'we kambe tanihi ntolovelo matitwelo na mavonelo ya n'we ya tshama ya ri ya n'we a hi kumeni wun'wana mingiserelo nhleka a ku na munhu la 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntirhi ku haxela wona twik suka a Masingita Mall hi le a Giyani hi laha hi nga kona namuntlha a suka swi swamanyana na mixo ku horile kambe ke n'wina mi ri yini la mi nga kona nhleka leswi tikomba swiphindile leswiya kambe leswi a ni lava ku hi swi tekela nhlokweni ku ya mahlweni i ku ri loko hi ka hi languta hi kutani loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula hi languta ka timhaka ta ku i ncini xi endlaku ku vavanuna va tikuma va ri a tijele kumbe makhotsweni i milandzu yihi leyi nge le ku heleriseni vavanuna a khotsweni hi ku hi swi twile vanhu va kha va tisa matlhelo ya voho ya timhaka kambe vulavisisi byi komba ku a hi swona ngopfu leswi a va kha va tisa swo kambe hi la ku ta twa hi ta va hi kha hi bula na general la hi va nga ta hi nyika xifaniso xa ku hi ku ya hi leswi vo va tirhaka swo siku na siku ve le ku voneni ka yini ma vo mhaka kona na mi tsundzuxa nakambe leswaku nkarhi luwa wa ku xaviwa ka mathikithi lawa ya 150 wu le kusuhi swinene na ku fika makumu se yana ni mahlweni mi xava mathikithi walawo mi endla leswaku mi kota ku va xiphemu xa ntirho lowu hi nga ta va hi ri na wona le a Thula Mahashi va ku vitana a Thula Mahashi a New Thula Mahashi Stadium laha hi nga ta va hi ri koho hi ku tisela ntirho wa masagwadi ya vo 20 ya timhaka ta vuyimbeleri bya Munghana Lonene FM bya vuyimbeleri bya Xitsonga eka Munghana Lonene FM loko ha ri kwalano ku hela loko ka vhiki Munghana Lonene FM yi ta va yi ri la aka Malamulele se n'we mi nga ka tindhawu tetele kusuhi hayi ko
tana hi ta mi vona ka ni vula a swi onhi nchumu loko mi ta hi ta mi vona ma so kwala ka Malamulele hi ko ku ri koxe laha ai alla ku vula swin'wana mara ka Malamulele tana ni ta haya le ka la ku vula swo yini ni vona un'wana ni rhumela ku a ni la ta vula ku hi ko ku ri koxe ni nga ri ku na munhu hayi ko so no vula ku hi ko ku ri koxe la ni nga si tshama ku nga khale nyana ni nga siya ma vo mhaka ko se loko swi ri tani hi ta va hi ri ka Malamulele Mundzuku na Sonta se tana ni mi ta va xiphemu xa ntirho wolowo hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi kungela XMA 20 leyi nga ta va yi ri leyi ka masipala wa Bushbuckridge kumbe a Mpumalanga hi ku seketeriwa hi va masipala wa Bushbuckridge awara ya n'we henhla ka nhloko a yeni ni ya twa mahungu ya misava lawa ya landzelaka na mani Nkosinathi Chauke nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela na nhlekani lowunene mavonelo va mina hi lama ka vumbhoni lebyi humaku le palamende le ka huwa nawu leswi a fanele va xi endla leswi swi nga vulavuli ntsena vanhu a va khomiwi a ri haka ha swi vo ku mastermind hi mani la a va khomiwi hi ku va moxingo ende kahlekahle a fanele va pfaleliwa xikan'we because why va jikajikiwa va yale na va swibihi na vo yona vo Mculu a nga head hi lero kahlekahle nawu va yisana a fanele se va hlongoriwa kunene hayi ku kumeka va hlongoriwa va nga kumeki hi ku vele ku onheni ngopfu hi Botpet Ntshemba Mhlasekini Khalangana Jindani Botpet me swi ni hlamarise loko vanhu va xinuna va tele ngopfu a tijele Botpet loko i ri munhu wa xinuna nkarhi nga nghenisi nchumu a kaya swi vava ngopfu swilo hinkwaswo Khalanga swi ba nhloko leyi a swi olovi Khalanga i ri munhu wa xinuna fana hanya ku kombela ma ni twisisa hambiloko vo va kha va tirha kwala kaya i to ti nga ku na nhlonipho or a wu kumi the way and swi tele minkarhi yo tala Botpet loko ku tirha mhani kwala kaya wu nga tirhi swi ze swi tekanyana nkarhi wo leha nhlonipho wa kona a wa ha vi the way ka mindyangu yo tala a yi hinkwayo mara mindyangu yo tala nhlonipho wa kona a wa ha vi the way maswona so swi ze swi endla ku loko i karhi zamazama ku khereza i gina i ya khereza na le ka tindhawu ta wrong hi swona leswi ni vonaka ku vavanuna va kaya swi va fikisa kwalaha ka crime i ku lwela timhakeni ta ku ri la kaya na wu nghenisa something Botpet inkomu ya Botpet na yingisela minjhani vanhu vo fana na Kate Matlala kumbe Magupta vo Brett Kebble va Shabir Sheikh va vitana ti-oligarchy eRussia va vitana ti-oligarchy. Oligarchy is a very rich businessman or business person with the great interest of political influence. Yeah. Even na mali Botpet no matter tinjani, but as long as the political influence or varuksu no want the politiki. Yeah, varuksu be va jelwana no want the politiki. Binge so yeti so se Botpet. The oligarchy ta toba kona. Vaxomi Botpet Miculu na Sibiya hi vona va nga endla manyala la tikweni lavan'wani vo ngo nghena ntsena va ri xikarhi mara le ka nhloko ya kona i Sibiya na Mculu lava va tirhisa va Kate Matlala Brian Mukhosi na yena loko vo ta va ta nyika ntiyiso ku swa fana se ve le nghozini va vulavula ntiyiso hi yena Mculu na Sibiya leswaku va ta kota ku khomiwa va ajele hikuva se na vandla ra ANC ri thyakeni hi timhaka ta vona i Samson Maswanganyi kusuka ka Dzingwedzingwe. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM
makombandlela now sweswo munghana mingisero munghana lona FM makomba ndlela la nkarhi i 12 timinete ntsena ku phela wara ya 13 loko hi endla nongonoko a hi wu endleli hina hi wu endlela wena tanihi mingiseri leswaku hi kota ku pfunana ku anamisa miehleketo so hi yo mhaka namuntlha hi landzelerisa mhaka leyi hi bula hi yo tolo ya timhaka ta leswaku xana i ncini lexi nge le ku tekeni vavanuna xi va yisa a khotsweni hikokwalaho ka yini vavanuna vo tala va kha va ya a makhotsweni hi ndlela yaleyo se hi lava ku ta twa ku loko mi khomiwa ngopfungopfu mi khomeriwa yini hi ku hi sala hi ri hexe la hi sala hi chava n'we mi ri khotsweni se na n'wehe mi nga yingisela loko ku ri na leswi mi lava ku nghena mi vulavula hi swona ka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona mi amukela leswaku hi famba swin'we nomboro ya hina hi le ya ntolovelo ya 0860002543 hi na mukomishinara wa maphorisa a Mopani eka General Mashava hi na vona la a studio se hi lava ku hi bula na vona hi kota ku twa ku hi ku vona ka vo vanhu lava va kha va khomiwa ngopfu hi va hi na swoho hi ka hi languta hi swivangelo swoleswo swa ku loko va va khomini na koho va kuma yini mulungiseri wa hina wa tintambu va ta hi lungisela ku general loko mi ni kha ni vulavula va nitwa loko ku ri ku va nitwa general swi ta vula ku matirhelo ya hina ya ta olova general enhlekani manethu loko mi ni kha ni vulavula la tindleveni a minitri tiyisisani ku general va fanele ya kwalano nga ri se hi koho kwalaho anti general mina ma nitwa kwalano se se ni swi tivile ku va khome kona tintambu tshikani mi nga ha khomi mi nga ta tlhe mi khomunula general a hi sunguleni la leswi hi nga mi vitanela swona hi leswi na ha ku heta ku vulavula hi swona sweswi kambe ku nghene miyingiseri la sweswinyana mi nga si fika a ku i huma nhlanganani o nyika xikombiso a ku yehi le Western Cape a ku loko a kha nyika xikombiso a ku a hlanganani va swi kota ku kahlekahle tiyani va swi kota ku fonela va ku va laha van ivi va byeriwa ku ha van se n'we general hi n'we principal wa Mopani swi ta njhani ku va ti van general ya bot pet more ni ku ri eka n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene FM timhaka ta transport ku hava xitichi lexi xi nga vulaka ku ri hina ti-transport or ti-van ta ku ringana ene ku hava lava va nga ta vula ku total va hava leswi vulaka leswaku ri loko mo ri nyika xikombiso loko timovha ti va ti ri kona kumbe a xitichini va vula ku timovha leti timbirhi leti i tivhene leti ti tirhaka ku patrola hi lava va tirhaka ti-shifts loko yin'wani yo tshika yi vavisekile oro yi ya a servicini va replace yin'wana leyi nga kona ka leti va ti tirhisaka aka lava va tirhaka office hours kumbe ti-administration including na movha ya station commander loko u ri station commander i ntirho wa wena ku endlela leswaku ri vaaki va kuma vukorhokeri se a wu nga tshami ku hava timovha a xitichini mara wena station commander u omelela na movha wa ntirho u va u ku endla yini swi komba ku loko u omelela na wena u nga la ku nyika van'wanyana hi wena u faneleke ku attenda ti-complain or swirilo swa vaaki so ku hava swa ku fana na sweswo munhu yaya loyi a nga vula sweswo muhaxi mo ri ni vula ku ri i munhu wa vulolo a nga va a teka ti-chance na vulolo hikuva va kona vanhu lava hi tumbuluku va nga na vulolo va nga kuma ntirho lowu va nga wu kuma ku vava mara va nga ha lavi ku tirhela hikuva ku fana na sweswi loko a ni lo swi kuma ta hisa ni vulavula na station commander a ni ta n'wi vutisa ku station commander u na timovha tingani leti ti fambaka hi siku lahaya a ofisini ya mina botpet ni na office leyi vitaniwaka ku ri is a operational command center yi tirha 24 hours switichi hinkwaswo loko swi nghena tirhweni hi nkarhi lowu va nghenaka wona va ripota aka operational command center hikuva ku na fomo leyi completiwaka yi ya ka province yo kombeta ku xitichi xi le hlanganani namuhla aka lava va ti-shift xi na maphorisa mangani na timovha tingani
leti ti fambaka. So loko ku ri ku timovha ti ri timbirhi ivi maphorisa ma ri na nhlayo leyi hi tivaka ku mune va ta va ri ka tivhene, swi vula ku loko munhu a fona va nge vuli ku hava tivhene ku a ni tivhene ti kona. Loko vhene yi nga ri kona, station commander a byeriwa ku ku na vhene yi nga ri ku kona hikuva yi khohlola kumbe yi yisiwile garage a yi humangi va yi khomile ve le garage, u fanele a teka yin'wana a yi replace hi mhaka ku lava va tirhaka ti-shift a community service center hi vona mbilu ya xiphorisa. So ku hava lava va nga ri ku na tona. Na mina Botpet a ni lolohi ku loko total yi swi vona ku xitichi xo karhi xi na vusweti hi mpela xi hava, na leyi nge le ofisini ya mina na yi teka ni yisa ya tirhela temporary until liya ya vona yi vuya. A na ha la ku vutisa sweswo ku na n'wi ku na i ku a ndzi tshama ni vomi ka mfamba hi vhene a ndzi tsala kambe a swi na mhaka. Tolo a yi ri na nhlokomhaka general ya komba ku ku na vavaxinu kumbe vavanuna vo tala va le tijele, se hi la ku kamba kusuka ka n'wina tanihi ndzawulo ku i ntiyiso ku vanhu vavanuna vo tala hi mpela va le jele na mi khoma vavanuna vo tala n'we tanihi maphorisa? Ya Botpet more ni vula ni nga ti pfinyingi, vanhu va ku tala lava va khomiwaka hi milandzu ya ku hambanahambana, loko hi languta nhlayo ku tele ngopfu vanhu va xinuna, lava va xisati va kona nyana mara vatsongo. So hi ku komisa i ntiyiso ku vavanuna vo tala va le jele? Botpet more ni vula ku i ntiyiso, ni nga nyika xikombiso xin'wanyana. Tolo a hi ri na meeting wa lowu hi vitanaka ku i provincial joint. Provincial joint hi lo a ti-department hinkwato kusukela aka muyimeri wa ofisi ya premier wu attendiwaka, and hi ku ya hi leswi nga xiswona wu le mavokweni ya xiphorisa wu cheriwa hi maphorisa hi vona vatshami va xitulu. Ko fana na tolo ni ve na kateko Botpet ku ri hi mina lowu a ni fambisa wona endzhaku ka loko hi swi tiva leswaku wu fambisiwa hi xandla xa hina xa mukhomishinari wa xifundza loyi a nga yena a rhangelaka xiyenge xa lavo mbala uniform. So tolo hi mhaka ku hi yena lawa a fanele a cherile a nga ri kona a ri ka meeting wani we le ka province I mean we le ka national so ivi a ni kombela ku ri ni wu chera. Loko a ni lo swi tiva Botpet ku ri hi ta vulavula hi leswi namuhla, ripoto leyi nga nyikiwa hi lava va ndawulo ya makhotso, hawa mi nga chava Botpet ku hava makhotso lama hi nga na wona la aka xifundza xa hina xa Limpopo. Hi ku ya hi nhlahlo ani va vula ku medium A, no nyika xikombiso amatachi, medium A yi fanele yi va na vanhu va 850, mara loko mi languta tiphesente ta kona yi over, hikuva instead of 850 mi kuma va ka va ku 1200 and something. So vula ku vanhu va lava va tlela hi ti-shift ya Botpet. Yi khomeni kwalano ka hi ku ni lava ta mi vutisa ku lava va khomiwaku mi fika a hi sunguleni hi languta ku va khomeriwa milandzu ya njhani, ivi hi ta kota ku twa ku loko se mi va khomini mi kuma ku i vanhu va njhani, kambe sweswo hinkwaswo loko hi hundze hi la mavhengeleni. Hi le ka Munghana Lonene FM a khomba ndlela ku haxela wona twix kusuka studio 1 le Masingita Mall a Giyani. Ni na ha ri na vona General Mashava lava hi nge le ku buleni hi langutaka timhaka leti hi bula hi tona. Na va na wehe hi famba swin'we ka 0860 002543 hi twa ku wehe u angula ku yini ka timhaka leti, ngopfungopfu loko hi ta fika ka leyi ya ku vanhu lava khomiwaka ku kumeka ku i vanhu va njhani loko va khomiwile. General hi pfumelelanini hi nga se ya mavhengeleni leswaku vanhu va xinuna vo tala vo va tala ku va ku ri vo va khomiwaka. Ni ke ni xifaniso xa ku vanhu na vona ku va kha va khomiwa ko tala va kha va khomeriwa milandzu ya njhani? Na khensa Botpet, swin'wana swa swona hi vulavula hi madzolonga ya le mindyangwini, ku xanisiwa ka vanhu va xisati na vana. Sweswo swi tele ngopfu, masiku lawa nenge ku i tungu, va khomiwa vanhu va xinuna va khomeliwa ngopfu swo leswo, ene leswi swi va ku Botpet mi ya kuma ku nkarhi wun'wanyani loko hi vulavula hi ku pfinya, mi kuma ku pfinyiwe n'wana loyi a nga na malembe 24 mune, se mi nga kota ku swi vona ku i tungu lowu a hi tiku ta hi ku vuvabyi phela sweswo ni vula ku i vuvabyi, ni vula ku n'wana wa malembe 24
ko va ku no ka ni nga le ka xiyimo xa kahle ku ri ni nga kota ku vula ku hi le kwihi ku a ni mbulavuleri wa ngopfungopfu wa xiphorisa mara hi ku angarhela tikhesi ta ku fana na teto ti tele eka vanhu va xinuna tin'wanyana hi letiya ta ku vanhu va xinuna mi kuma ku va tsandzeka ku lunghisa timhaka na mindyangu ya vona va lunghisa hi nhonga ni vula nhengo leyo ku nga ri nhonga leya ya general Mathebula mara loko ku vanhu va yingisela vo general Mathebula no ringeta ku xavisa leswi vona va dyondzisaka swona a hi ta vona swi hunguta ngopfu madzolonga yi le mindyangwini xin'wanyana Botpet vanhu va ka hina lexi xi endlaka ku loko mi languta lomu a tixopini ama-complex mi kuma maphorisa ka famba hi milenge hi ringeta ku la ku hunguta hikuva mi kuma ku ri na genge ya ku hlaya ya vafana lava va ya yimelela vasesi wa hina va mhani wa hina kumbe va papa wa hina lava va nga tikulela ku va ta kota ku va tekela swipachi na tona tikhesi toto leya ti tele ngopfu aka vanhu va xinuna a swi talangi ngopfu ku mi kuma munhu wa xisati va ku loya u tirha ku tekela vanhu swipachi a ri munhu wa xisati a swi talanga se okay ku ya hi mina a ni ya tikhesi a ni swi tivi swa n'wina swi tiwa hi maphorisa kambe mi kombise timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu mi kombise timhaka ta vukhamba so vavanuna va yiva na ku faya lomu mimitini ya vanhu va teka leswi va swi kumaka lomu a tindlwini ta vanhu ni lava ku hi ta kota ku vulavula hi ku na ta nghenisa na vayingiseri hi kota ku vulavula hi timhaka ta ku swi nga va swi vanga yini endzhaku kambe hi lava vanhu mi le ku va khomeni a va swi koti ku loko va ri na mintlhontlho a va yi ololoxi kumbexana hi ku vulavula kumbe yini va ta tirhisa rigombo va ta yiva ni nyikeni xifaniso xa vanhu lava mi va khomaka general vo tala va vo ku va ku ri vanhu va njhani i vanhu vakulu i vantshwa i vanhu vo dyondza a va dyondzangi mi le ku voneni ka yini ya Botpet hi na mitlawatlawa mara ku na mitlawa yin'wana ya xinuna ya vanhu lava vakulukumba lava va nga vupfa lava a ku fanele ku va vona lava va dyondzisaka rixaka mahanyele mi kuma na vona va ka khomiwa ku fana sweswi ni nga swi vula swa ku pfinya swihlangi leswi switsongo leswi swi nga ringanela ku va xitukulundhuwa xa munhu wo karhi mi twa va ku xi pfinyile a khomela swo fana sweswo now aka titangha leti tin'wana leti ti nga kulukumba mara ti nge se fikelela lahaya va swi vitanaka ku se hi loko va fikile ka vutomi mi kuma ku va ka va khomiwa ende i vanhu lava vo tala nkarhi wun'wanyana mi kumaka ku va tsutsumile dyondzo a ni nge loko nkarhi wa ha ri kona wa ku dyondza xikolo Botpet ivi munhu a xi tsutsuma xikolo a nga xi lavi wu ya fika nkarhi lowa mi kumaka ku na vatswari a va ha swi koti ku va nga ku khongotela ku a wu yi xikolweni kunene ku a ni va vona ku se u kurile u na malebvu mabasi no basa ende se hi ku va u kurile so malebvu mo basa general mi vula mami se vanhu va lava va fanele va va na mindyangu loko va va na mindyangu va ta va nyika yini ku a va tirhi hikuva va tshikile timhaka ta xikolo se va fika laha nkarhi wun'wana va nghenelelaku eka mitlawatlawa yaleyo ya ku famba va ka va tekela vanhu swa vona ku va ta kota ku kuma something xa ku veka tafuleni kumbe ku chela xikhwameni hikuva a ni van'wani u kuma ku loko u n'wi languta i munhu loyi a fanele a ri na ndyangu na loko o tshika a ve na wona ndyangu ku swa endla mi kuma ku nkarhi wun'wana wun'wana u ve na laki ra ku va na wona ndyangu mara sweswi a nga ha swi tivi ku u ta wu nyika yini hi swona leswi swi endlaka ku ri hi va na tikhesi tin'wana ta le mindyangwini Botpet mi kuma ku ri munhu wa xisati u biwile loko a ta pfula khesi a vaviseki swinene a ni van'wani va dlawa a vaviseki swinene u biwe hi mani ku ni biwe hi papa wa vana va mina va ku bela yini va ni bela mali ya vana a ni loko ka ha ku kumiwanyana swidendana wanuna u lava ku mali leyi ya ka hina hinkwako a ta kota kumbe ku ya nwa byala a endla yini na yini ene hi mukhuva va nga vileli ku van'wana va wanuna phela a va chavi na ku teka mali yaleyo va tlhela va diza hi yona swigangwini ku ve hala kaya ku na nchumu ene loko a vuya laha kaya u lava
u lava ku dya swakudya leswi nga xaviwa hi yini u tekile mali leyi a fanele xava swakudya se mi kuma tikhesi ta leti hi ti vitanaka hi xilungu i ku assault GBH ku ba ku ri ku vavisa na ti-attempted murder ti tele ngopfu ende ti endliwa ngopfu hi vanhu va xinuna lava va nga ti-victim i vanhu va xisati va ku tala kambe mo vula ku general mo vula ku vavasati va khomiwi vele va khomiwa mara a hi vanhu lava hi nga vulavulaka hi vona kahle na 1% a ni tshembi ku yi nga va yi ki fika hi mhaka ya ku statistics lexi a xi hlayiwa tolo xa le a makhotsweni kwawo ya la Limpopo ani va ta vula ku aka medium A ku na vanhu vangani aka female cells ko va hlayitsongo leswi vulaka leswaku ri vanhu va xisati yes va endla milandzu mara a swi talangi ku va endla milandzu yi khomeni kwalano a swi talangi ku vavisati va endla milandzu kambe twana ku va endla milandzu ya njhani endzhaku ka loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu na ku ncindani ni kombela hi teka na vayingiseri lava va nga lava ku hoxa xandla ka mhaka leyiwani leswi se hi nga swi kuma sweswi i ku vanhu vo tala lava va tekaku swa vugevenga tanihi ntirho a mi yangi exikolweni n'we mi hi phijaphijaku la a mi yangi exikolweni i mani a ma arisaku ku ya xikolweni hi ku ku na xikolo ku dyondziwa mahala ku tlhe ku dyiwa kwele i ma kambe hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yambirhi nhlekani sweswo mingisero mugedana na FM ko mandlela languta nkarhi i 22 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi la ku ta twa ku vavasati loko tsika va khomiwe milandzu yi va yi ri ya njhani kusuka ka general kambe ni nga siya ka vona a hi sungula ni teka vayingiseri vanharhu hi twa ku va angula va ku yini wo sungula hi loyi nhlekani minjhani Mashi pfukele minjhani mani pfukini a Kens mina la ta commenta ka general leswi va ri ku swi vulavuleni leswaku ina i ntiyiso leswaku vanhu vo tala lava va khomiwaka i vanhu va xinuna ko tala hi sweswiya va nga swi hlaya swa ku vanhu va la ta kuma mali hi ku hatlisa leyi vo ka va nga yi tirhelangi swi ze swi va khomisa sweswo na leswa ti-assault GBH koko a ni nge ti hlayi ku ni tirha kwini mara ni tirha na vona vanhu valava vo tala i vanhu va xinuna swinene loko na n'wina ma swi vona ku vanhu va xinuna lavawani hi lava hambi ni ta va no hoxa ni hi lava ya toka ti nga gongondi hi lava ka va nga yangi exikolweni ni vulavula ntiyiso general vo tala va nga yangi exikolweni vambirhi vanharhu vona va yini exikolweni mara vona milandzu ya vona hi yele ya ti-fraud sweswo taniya lava va nga dyondza lavo ka va nga dyondzangi vona lavo yiva lavo ba nimetwele mani n'wina mi ri mi tirha hi voho va tele ni vula ku loko va ku mi overcrowding va tlerisa ku yini va tlela hi ti-shift va ku sweswi ku tlela lavaya kumbe va endlisa ku yini ene masitwana na byibedabeda bya kona i swintsinini i swipfinyile a ni swi vula ku munhu wun'we mara va tlela tutu un'wana a yisa nhloko leyi un'wana a yisala van'wana van'wana va va lo yima ene mi ta kuma ku senthara ya n'wina loko yo va yi kha yi accommodate 220 wa vanhu mara mi kuma ku mina 600 and something ma ni twisisa ku tele loko ku ri ku va vanhu na lava nga handle a vo swi twa a ku kahle landini mina lexi kwa xi endlaku ku nga vi kahle hi leswiwa swa ku miri ni tlela mina ni tlela tinhloko ti hayi un'wana yisa nhloko leyi un'wana yi sala van'wana va va lo yima i ntiyiso a ni buli i ntiyiso swa vava swinene bothet na hambi munhu o mi chela hi mara n'wana mhani hayi n'wi tshikiseni sweswiya swa vava swinene mi nga va twela vusiwana swinene inkomo no aya khensa swinene mani inkomo i sweswo mingisero Munghana Lonene FM ma swi twa ni hi yo mhaka hi endla minongonoko ya muxaka lowu i ku dyondzisana va ka hina leswiya swo ntlhani ya ku bantitela munhu a ku raha no mu tlele hi mhaka ku un'wana yise tinhloko hala un'wana hayi va ka hina un'wana mingiseri loyi hlekani Hello. papa
ni khomeleni ni rila hi rito ro one ntsena ra ku ri hina hi nga dyondzeka hi ku hola hi nga yiveki hi nga khomeleni a hi ri vanhu vo ka va nga dyondzeka va yiva kambe vo tala lava hi ri vanhu lava va nga khotsweni vo tala vona a xi thyiwanga xikolo hi leswi hi vulaka swona a hi ri vanhu va yiva hi vula lava nga tinhlayihlayi leti nga le ndzeni leti nga phakati ekala okay ni ku tikala ene wa twa ku vulavula ntiyiso ni na ku mhlangano wa ka mhani nkarhi wun'wana ni kombela 20 rand ku phela wa ni abuse nda ku khomisa vavasati va xota leyi jele va ka tala hina va ka hina va xinuna so loko ni abuse hi 20 rand ni ta ku khomisa ene na right ku ri ni ya ku khomisa ai va hleka mara a swi tekisi mari i ntiyiso un'wana munhu wo ku abuse hi swilo swo fana swo sweswo munhu hina vavanuna hina probleme liya hina ku ri a akeki a ala ku akeka xixi xa munghana lowunene xi tshamele hina ku ri xi hi aka mara a yi pfumeli ku ri xi hi aka a ni tivi ku ri hina a ti hamuli or lava hina ni twisisi hayi swi ta za swi lunga katsongo buti wa mina a khensa swinene i va ni twa van'wana khensile makwavo mi twini makwavo wa mina a khensa a hi hetseleni lava ni nga swi tlhelela ka general hi ta kota ku twa ku loko ku ri ku na vaxisati lava khomiwaka vo va va kha va khomeriwa yini kambe nongonoko lowu nga heli hi nga twanananga ku hi ta yisa ku yini mahlweni kambe a hi hetiseni nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM aye minjhani buti wa mina hi pfukile a khensa loko mi hi bele riqingho mani mi ri yini n'we me kahle ka mhaka leyi ya ku vona ku tala ku za va khomiwa me mavonelo a mi ri mavonelo ya me a hi xa Munghana Lonene kumbe vatirhi va xona ya me mavonelo ya me ni vona nga ku ni ngo mfumo lowu u teke ti-right ta ku tala u ti veka henhla ka vanhu va xisati u teka letitsongo u tiyisa ka vavanuna me ni tiva vavasati va ku tala a ni tshama koho medoroba ra me i Tzaneen loko ma le Tzaneen ni nga famba na process ni munhu ma vona siku la vavasati va ku tala va tekela ku vanhu timali leswi swa fraud njhani mhaka leyi ya ku mi kuma vafana va ku tala kumbe vana va ku tala va tshika xikolo va tlanga xikolo va nga vi na interest ya ku yisa tidyondzo ta vo mahlweni hi mhaka ku n'wana sweswi u nghena xikolo na nghena va ku ku na vanhu va swona so lava ni va tiva ku va nghenile xikolo va dyondzekile i ti-doctor mara vanhu lava a va tirhi va lo tshama hi mhaka ku a va tivi munhu a va politically connected so wa tshideyisa ku mehe ni ya xikolweni ku ve na mina a ti ku mara i va lomphuta lo a ni na n'we ma swi tiva ku vanhu lava va nga tirheki ti-percent lava va nga dyondza ti-percent ta vona tihundi khume se ku tele ngopfu lava va nga dyondzangiku hi vo va nga le ku hluphekeni hi mintirho se i ta va lomphuta yaloyo kambe hambi swi ri tani leswi mina ni lava ku hi hundzisa swona i ku va vulavuli n'wina mi sungule hi ti-rights kambe leswi hina hi vulavulaka hi swona hi vulavula hi ku yiva hi vulavula hi ku ba hi vulavula hi ku ringeta ku dlaya hi vulavula hi ku dlaya ti-rights ti nghena ku eka sweswi mako swi vulaka a ni ma vona leswi munhu loko a dlaya munhu which means u violate ti-right ta munhu un'wana me khalanga ni tiva varhonyana va ku tala va xanisa ku vafana kumbe vavanuna ku na un'wana ni n'wi tiva ku a nga dlaya munhu a nga tshama khoma nhonyako no susulu ku hanyeni na n'wi vona each and every day u dleye munhu a ku endlekanga nchumu i maku i nhonyana mara nge ku ri n'wanuna endle swilo leswiya a hi ta vulavula swa khomiwile kumbe a hisiwile kumbe endle swin'wana ta ku ri swin'wana la South Africa loko n'wansati a endla xilo u beriwa mavoko u tlharile mara loko ku ri n'wanuna u endla swilo sweswi vavanuna ku tala ku za va nga yi maphoriseni va pfula minandzu va xanise hi vana n'wana va vona va chava ku hlekiwa va ta sweswo hi nge swi tivi leswi hina hi tivaka swo sweswi namuntlha loko mina n'we ka hi vulavula sweswiwa i ku a jele ku tele vavanuna hi leswi hi lava ku tiva swona ku hikokwalaho ka yini ku tele vavanuna sweswo ha swi tiva sweswi mina n'we hi nge le ku vulavuleni kwani hi mhaka ku za ku tele vavanuna vavanuna vo chava ku hi byela ku straight ku vavanuna South Africa a me lavi vo hi teka va hi chela jele va hi xanisa vo chava ku hi byela ku a me lavi hi fambeleni in peace ni hisela tiko ra hi ta fana na vavasati se va chava ku hi byela straight hi ku nandzu wun'wana wa khomiwa a vo ku endla nchumu ku vulavula ntsena wa khomiwa va ri wa abuse ku vulavula ntsena nemetwi veri a na ta n'wi vutisa ku veri i vulava mani i va mani lava va nge veri kambe hambi swi ri tano general na ku ya mavhengeleni kambe ni nga siya hi ti-second letitsongo leti ni pfuneni ku twisisa ku vaxisati loko va khomiwa hi ku a va talangi vo ko tala va kumeka ka milandzu ya yini But Pet
ku na milandzu leyi muyingiselaka hi vula ya ti-fraud va kumeka ka milandzu yeleyo na le ka milandzu ya ku rhoba va kona lava va kumekaka mi kumaku ku laha ku fambeni laha na lomu mapatwini ku yima munhu wa xisati a va ka kombela ti-lift kasi u famba na vafana lava va ku va tomberile loko se munhu yaloye a nga ta yima nkarhi wun'wana ku tombi ya ku saseka hi leyi ivi a fika a yima a ku wa hi khandziyisa ku nga ri khale mi ta kuma ku se vafana na vona va fikile va nghena a ku heteleleni va tekela munhu yaloyo movha kumbe va n'wi komba swibamu se va n'wi directa ku fambisa xilo leswi a nghena nhoveni va secha loko va secha va tlhela va teka va cheka na ti-cellphone leswi swi masiku lawa swi vitanaka ti-online banking app va ku pfulisa yona va endla ti-cash send va kota ku ya withdraw hi ndlela yeleyo so na vanhu va xisati va kona lava va tirhisanaka na vafana ku endla swilo swoleswo and va kuma hi tindlela leti ni nga mi byela tona ta ti-lift xin'wanyana vasesi wa hina va na problem a ni nge loko va tinghenisa ka timhaka ta masangu nkarhi wun'wana loko va nga siveli va swi tiva ku a ku heteleleni va ta fika laha va nga ta tika se loko va tikile ku na vanhu va ku hlayanyana lava va nga khomiwa sweswinyana na minkarhi leyi nga hundza hikuva va cukumeta vanhu munhu u ya a kuma n'wana a fika a teka n'wi cukumeta ku ri hi ku ti kona tindlela ta ku loko n'wana ni nga ha n'wi lavi swi va a rivaleni xifumo ni fika ni hetisela vanhu a endleriwa yini kusuka kusunguleni loko u ka u n'wi lavi n'wana hi yo problem bodipet se swa khomisa na swoleswo ni vula ku hona swi pfuketana hi kumaku kwala mugangeni kumbe kusuhani le ka hina ku na n'wana wa nhwanyana kumbe wa xisati loyi a nga tika mundzuku ka siku ho vona se u kahle a nga ha tikangi ende a swi tiveki ku n'wana loyi a n'wi tikeli u le kwihi mundzuku ka siku ku ya kumeka n'wana a lovile a dustbinini ivi loko a lovile a dustbinini obviously loko se ku endliwa vulavisisi swi fika laha swi ya ku swi ya n'wi khumba ku hambiloko fika kaneta ni ku na tindlela leti scientific investigation swi timhaka ta ti-forensic hi ya kota ku swi thumba ku hi yena mhani wa n'wana a ku heteleleni wa khomiwa ene loko a khomiwa u ta ya kwele matachi a hlangana na van'wanyana mara mi ya kuma ku na loko va ka khomiwa hi ndlela leyi tanihileswi ni nga swi vula hi ku ya statistics a vona tala ngopfu mara na vanhu va xisati va swi endla swoleswo swin'wanyani body pet leswi ni lavaka ku swi vula vasesi wa hina loko va za va kuma ve swimalana leswiya swa mudende va lwa na vona va khomeliwa na ti-assault common na ti-GBH va lwa lomu makaretini lomu va tlanga ngopfu makareti se va hetelela va lwa body pet a heleni mavhengeleni la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mixero mukana lona FM hi yo mhaka hi ri na mukhomishinara wa maphorisa a Mopani General Mashava hi bula na vona laha hi languteka timhaka letiwani se ni teka vayingiseri ni nga se tlhelela ka general ni teka vayingiseri vanharhu ntsena hi kota ku ya mahlweni muyingiseri wo sungula hi loyi ni hlekani hayi butpet minjhani buto mina hi pfukeni n'wina minjhani hayi pfukeni okay butpet i ntiyiso ku vanhu lava nga tala emakhotsweni hi hina va xinuna mara yin'wana leyi ni vonaka nga ku yi na xiave na yoho hi leyi ya kuma ku vanhu va le ndhawini ya vuhungaselo ya ivi loko va ri ndhawu ya vuhungaselo va twanana na sisi ku hi famba swin'we nampundzu sisi a pfuka kumbe ni laha 1.5 kumbe 2000 loko nga yi humesi nga khomile loko ma ku buta vanhu visiwana a nga na nchumu kumbe i hete tolo mali a za a khomiwa kuva a kala mali ya leyi ya koxiwaku yona mpundzu sani la ku tisa ku yoho va yi languta xinjhani muyeni wa hina kwalaha a yi ze yi langutiwa xinjhani n'wemi yi languta xinjhani kasi n'wina mi ye byaleni kumbe mi ye ku kukuleni vavasati mi famba na vo kaya a ni vona ku mi hlangana na voko leyi ni vulaka mi chavi nchumu n'wina munhu mi hlangana hi namuntlha mi vhe mi famba na yena mi tlhe mi tsipa vurhongo byi khoma kumbe a mi tleli ni ya ku khomiseni a pfula nandzu ku ni pfinyiwile kana ngolo pfinyiwa vo lo twanaka a ni ali kambe ni vulaka a hi sunguleni ni lunghisa leyi n'wemi vulaka ku n'wami ye ku hungaseni se ivi n'wina loko mi hungasa ku hungasa ka n'wi swi mi komba ku mi fanele mi famba na munhu kaya mina kaya ra njhani n'wina ro teketela vanhu lava mi hlangana vona va byaleni mi vuya na vo kaya a ni vulavulela sayitira ni vulavulela lava na me ni vulavulela yaloyo n'wemi vulavulelaka yena
muhlamuleleni a ni ngo mi nga ta na yona mhaka leyi a ni ku na ku fika byala leswi ti tsakela munhu Botpet se i mi tsakela leriya ra ku i famba a hi nge ni nga ri i tsakela munhu mi tsakelana kwale byaleni mi twanana ku mi famba swin'we ivi loko rixa nampundzu a cinca mavala hi leswi ni ri nga ta swona i vuyada vo mi khawurisa vo va kha va n'wi khawurisa munhu yaloye kambe ni ta va twa ku va ri in general na khensa swinene ni ta va nyika nkarhi wa ku va va angula ka mhaka leyi mara vo n'wi khawurisa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukerile ka kumbe ni presa nkoa hayi kona la nhlekani hello ayi minjani i pfukile minjani ndi kona Butkhalanga iya la ndi khomiwini ndi khomelisiwe leswaku ndi kume a hi yona nhlokomhaka leyi a hi tikurileni la a hi tikurileni la hi le ku vulavuleni hi leswi loko n'wina mi la ta sungula swa ku ni khomiwini swa n'wina sweswo nongonoko wu tsakisa loko hi kha hi ku hi a wu tsakisi loko hi kha hi ku mina lowuwani nongonoko se a hi yona nhlokomhaka yi ri i ncini xi endlaka leswaku vavanuna va tikuma va ri va tele a khotsweni ani na loko mo nghena ni mi la ku hlamusela swa n'wina swantswa mi ku van'wani va khomiwa hi Botpet loko mo ze mi sungula mi ku hi mina ni se mina na huma kwalano a hi amukeleni n'wana n'wi mingiseri loyi nhlekani nhlekani Botpet a hi but na nhlekani sa General Xilumani ve ri va khensa muyingiseri n'wina mi ri yini nghena ni makeni nkarhi wutsongo no a ni ku mina ni kombela ku vutisa ka General ku loko va ku ku ya hi vulavisisi kumbe tinhlayo leti ta vanhuna lava endlaku vukhamba loko va ku hi lava vo ka va nga dyondzekani ntsena studies xexo va xi kuma kwihi and then xin'wana lexi ni xi lava ku xi vutisa i ku tanihi district ya vona va lwisana njhani na timhaka ta gender based violence and then ti-social worker va tinghenelerisa njhani na timhaka ta tikereke leti va ku ti ri kona kwala ndhawini ya ku fana na yaleyo a hi lunghiseni xivutiso xa n'we xo sungula xi lunghiseni ma ha ri kona loko mo ku statistics xexo va xi kuma kwihi ma swi tiva ku mi va twile loko va swi hlamusela a ve te vanhu lava khomiwaka hi lava va nga dyondzangiku ni lava ku susa rito leri mi nga ri tirhisa n'wina ra ntsena a va vulangi swona sweswo swa ntsena kambe veri vo tala loko va kuma a va dyondzanga hi swo va nga vula swona a ve te ntsena okay no na nkhensa na ku ni kombela ku va hi hlamusela ku timhaka ta ku kala ka mintirho ti contributa njhani ka district leyi va nga yi rhangeke hi mhaka yo ni hleketa ku timhaka ta vukhamba hi fanela ni ku hi ti languta like as ku ri timhaka to vanhu lava va karhi va endla vukhamba va va langutane na timhaka to va lava ku commita crime va kona vanhu lava commita crime hi timhaka ta xiyimo lexi va hlanganaka na xona tanihi vavanuna lava as much as hi nga yi na swona mara va kona vanhu lava commitaku crime ku va ta kota ku hlayisa mindyangu ya vona hi mhaka yo va na pressure yo tanihi n'wanuna you must provide as much as hi twisisa ku a ni fanelangi ku yima na swona so a ni ku maybe loko vo yi broadena nyana kambe loko n'wina mi nga se tsutsuma hi ku na n'wina swa mikhumba loko mi ku vukhamba munhu la ku hlayisa muti wa yena hi vukhamba mi fike njhani n'wina kwalaho no a hi swi hundza ku timhaka ta unemployment ti le henhla ngopfu Botpet so va kona loko hi languteni timhaka ta unemployment leswi yi nga xiswona sweswiwa i kona munhu loyi mi kumaku ku i kona munhu loyi mi kumaku ku Botpet wa tikuma a karhi a nghenelela ka timhaka ta vukhamba a languti timhaka to i lava ku phamela muti wa yena as much as mi nga yimi na swona ku khamba byi fanele byi ndliwa byi ya mahlweni a ni ku loko ku va na timhaka to na yona yi fanele yi langutiwa ku tanihi xiphorisa na tindawulo letin'wana va yi addressa njhani timhaka ta unemployment mara loko mo kuma ku ndawulo yin'we yi lava ku tikuma ku ri yona yi famba karhi yi lwisana na timhaka ta vukhamba mara va nga languti ku i leswi va nga ku va na vukhamba ni hleketa ku hi nge hluli ka nyimpi leyi na mi twile bota mina kambe ni tshemba ku mina n'we hi nga pfumelelana ku loko ho ya hi endla vulavisisi hi nge swi kumi va ku ku pfumaleka ka mintirho swi vanga vukhamba hi nge byi kumi kambe ni khensile tlhelo ro mi nga ta hi rona ni tshemba ku general mi ta angula general va nga se angula ni kombela ku ncindani hi vhe hundza hi le mavhengeleni ivi va angula hi ta vhe hi pfala hi ku nkarhi wa hina se wu herile palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
hi le ka Munghana Lonene FM makoma ni na khensa swinene leswi mi nge le ku hi seketeriseni xiswona ku na swivutiso leswi swa miyingiseri sweswi general ta kombela mi swi hlamula ivi hi ta fika amakumu hi vona ku se hi pfunana njhani tani hi rixaka ku ya mahlweni kambe twanani laha mina ni xikalavitu ni tirhe 39 wa malembe ka ndzawulo ya makhotso. Overcrowding kumbe ku tala ka vabohiwa khotsweni i ntiyiso swi kona twanani laha veri wa hakerisiwa ku kuma ko tlela u hakerisiwa hi vabohiwa lava va nga ti boss hambi mi hakela hi yini ai general mi va twini vayingiseri mi angula mukwini ya botpet more ni vula ku aka leswi a mi swi hlaya sweswi xin'wana xa swona vanhu va ku tala loko va vuya hi le emakhotsweni va vuya va ri na vuvabyi botpet va vuya va ri na vuvabyi ka tika le mara more ni ku hi ku hlamula leswi vayingiseri va nga swi vula ku na lava va nga vula timhaka ta ku hi swi endlisa ku yini loko munhu kwele byaleni a fika a kumana na wasesi va vheta va fambisana mundzuku ka siku va ta khomisana i vusopfa byikulukumba botpet a ni swilo leswiwani munhu un'wana na un'wana u fanele a swi tiva ku u yi abyaleni se loko ku ri hi ku vanhu lava va ya ku byaleni a va ha helangi swa byala va langutana swin'wanyana hi swona swi endlaka ku va nghena tinghozini vanhu va xisati sweswiwani va ya va ka va plana ku endla sweswo so hi yin'wana ndlela loko munhu a ri munhu loyi a nga hluteka emiehleketweni ya yena a ti byele ku loko a ya byeleni u yi byaleni a nga yelangi swin'wana hi ku loko se a fika laha mi vula ku va ya va fika va kunguhate ku namuntlha ni ya kuma khalanga laya loko o bayiza ni ya vuya na verini kambe mi nge ve mavuso ni ya vuya na yena mavuso ya 2000 nawu lowu nga kona wa timhaka ta madzolonga le mindyangwini na masangu botpet ya hluphanyana yi lava vanhu va ku tikhoma loko vanhu va ka va nga tikhomi va ta ku musini yo vulavula hi twanana mi nga va mi twanane na yena kumbe mi twanana ku a hi fambi swin'we ni ta ku nyika 100 rand ivi a pfumela ivi yena ku hawa mina ni nyiki 500 rand i mani a nga ta approve ku n'wi mi twanani ku nyikana 100 rand so vanhu va ka hina va boto wa mina va papa mina a swi tshikeli swilo leswi loko ya byalekaya kaya hi hakerisiwa na swo ka swi nga hakeriwi hi mhaka ya vusofa hi swona kasi leswiya swa ku hina hi swi tivisa ku yini ku vanhu lavo tala va nga khomiwa i vanhu lava nga dyondzanga loko mi khomiwile botpet a mo khoma mi fika ma ku have i khalanga pet mathevula swi helela kwalaho hi lava ku ta tiva adirese ya n'wina hi tivarisana ID ya n'wina ivi hi tlhela hi vutisa ku le xikolweni mi hlometele xikolo ku fikela ka tangamani ha swi tiva swoleswo swa tsariwa and a swi hundi swi le ka system a swi tsala hi swona swi endlaka leswaku ri na loko se ku fanele ku endliwa ti-crime statistics mi kuma minister loko a nyika crime statistics a kota ku swi hlamusela kahle ku aka tikhesi to karhi lava va nga ripota milandzu i va eje yo karhi va je yo karhi va je karhi hi ndlela yo yaleya swi sukela kwalaho mara yin'wana leyi lavaka ku hlamusela botpet eka mingiseri la nga hundza va ri hi swi endlisa ku yini ku hi timhaka ta ku tivisa vanhu kumbe ku dyondzisa vanhu a swi tichini xin'wana na xin'wanyana hina lava hi va vitanaka ku i ti-social crime prevention coordinator a vo ya swikolweni ntsena va ya lomu ku nga na tihlengeletano va tlhela va ya na lomu aka tihosi ta hina loko tihosi ta hina va ri na tihlengeletano na vaakatiko va ya va byeriwa va ya va ya kuma xiloto and loko va kuma nkarhi wa ku vulavula a ku vulavula ku ri vona ntsena va famba na va social worker leti ti kumeka kusuhani leti va tirhisanaka na tona hi yin'wana ndlela hi na ti-stakeholders leti hi ti tivaka ku loko hi ya ku karhi hi vulavula na hi famba na lava se va ri kona va social development even na lava va vitaniwaka ku ri i ti-NGOs va ri kona van'wanyana lava hi va tirhisaka botpet swa endla mi kuma ku ri hi vulavula hi leswi tichini xo karhi ha swi kota ku rhamba na vanhu lava va nga na vuswikoti lebyi byi hi pfunaka ku vulavula na loko hi nga ri na ti-social worker ku kota ni chava nkarhi wo ni siyile general na va ku hi ya le ka liya ya ku ve mintirho hi yo yi vangaka vugevenga leswi n'wina ku kayivela ka mintirho mina ni twa i nga ri a ni na mavonele ka mhaka leyi kambe n'wina mi angula mi ku yini ka mhaka leyi botpet more ni vula ku a hi swona ngopfu
ku nga va nkarhi wun'wani ku ri ku navela swilo leswi u nga koti ku swi fikelela hi mhaka ya ku swa endla mi kuma ku ri aka minandzu yo karhi kumbe ku nga va ni nyika xikombiso xa ku rhoba hi khomile na munhu loyi a tirhaka ntirho wo karhi se hi nge vuli ku yaloyo u lava mali ya ku endla ku va na swakudya atafuleni aka ndyangu wa yena a ni wa tirha munhu yaloyo ko va na swilo leswi a swi lavaka a nga koti ku swi fikelela mara xin'wana lexi ni nga xi vulaka botpet i ku loko vanhu lava vo tala lava va nge ri a va kumi mintirho mi tshama mi swi vula kwala ku ri a swi ta swi ri kahle ku hinkwavo vanhu va dyondzile hi ku mintirho ku hava mara va dyondzile a hi nga blame mfumo swoleswo mara loko ku ri sweswiwani ku laveka munhu loyi a nga pasa grade 12 kumbe tanga 10 ivi mi kuma ku va ku va lava vanhu va 5 vanhu lava va lavaka mintirho va ri 50 hinkwavo ka vona ko vana vambirhi lava va nga na tanga 5 loko va teka va nyika vona lava van'wana va ta ku ri botpet va nyikile vanhu va vona so a hi yeri xikolweni botpet hikuva hi vona ku loko vanhu va ya xikolweni va endla leswinene xikolweni na milandzu ya hunguteka botpet general a hi gimeteni kwala ni khesini nkarhi wan'wana ku tiya ku engeta na khesa botpet na vayingiseri va Munghana NF inkomo i general Mashava lava gimetaka hi ndlela leyo ku sale nongonoko luwa wa ku xana hikokwalaho ka yini mi tshama na n'wana nkaye wa tin'hweti mi ya n'wi cukumeta nhlokomhaka yaleyo ku sele nhlokomhaka ya ku hikokwalaho ka yini a khotswini ku ri na vabohiwa vo tala nako timfanelo ta vona se ti ri yini ke loko swi ta ka mhaka yaleyo nhlokomhaka na yona yaleyo na tin'wana nhlokomhaka leti nga ta ya ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe nongonoko ka humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlanganeni ka Malamulele handle ka sweswo nongonoko dzuma na mina wa landzela hi rito ra Ike Ngobeni tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela